Molitva za zdravlje. La oración por la sanación del alma y del cuerpo. Gospodine Isuse Kriste, Oh Señor Jesucristo, pozivaš nas da ne budemo nos invitas zabrinuti ni za što. que no estemos preocupados Da por se ne nada. brinemo tjeskobno za Nos svoj dices život, no preocuparnos ansiosamente nego por da nuestra ti vida, uvijek zahvaljujemo sino que te molitvom agradecemos i siempre con la oración i y da ti petición. očitujemo svoje Nos molbe. invitas poner ante ti nuestras Mi smo oraciones. došli večeras, Gospodine, pred Nosotros tebe, hemos venido ante ti, da ti Señor, očitujemo svoje molbe, para pronunciarte nuestras da oraciones, iznesemo pred tebe para poner ante sve ti one naše todas potrebe nuestras i želje. necesidades y deseos, One potrebe i želje las necesidades koje jedino ti, y deseos Gospodine, que solamente možeš tú, ispuniti. Señor, puedes cumplir. Također smo došli También hemos venido moliti za svoje a pedir zdravlje por nuestra i salud za zdravlje naših y bližnjih. por la salud de nuestros prójimos. Pogledaj, Gospodine, Señor, naše molbe nuestras i oraciones daruj y nam peticiones svoj mir, y danos tu mir paz, koji nam jedino la ti paz que možeš solamente darovati. tú puedes dar. Grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù, dzięki Jezu, dzięki Jezu, dzięki Jezu, dzięki Jezu. Gospodine Isuse Kriste, Señor Jesucristo, hvala ti što si nam uvijek gracias porque siempre estás cerca de nosotros. hvala ti što Gracias nas nikada ne porque nunca nos napuštaš, abandonas, iako se mi često aunque nosotros udaljavamo od tebe, muchas veces nos alejamos de ti, ali ti nas uvijek pero tú spremno siempre čekaš. nos esperas preparado. Hvala ti, Gospodine, Gracias, Señor, što si nam se u ovom korizmenom vremenu porque en este tiempo de Cuaresma objavio u svojoj slavi te has revelado a nosotros i dao en tu nam gloria poticaj y porque da nos još diste spremnije krenemo exhortación da te nasledujemo. para seguirte aún más dispuestos. Hvala ti, Gospodine, Gracias, Señor, što si svojim preobraženjem porque con tu transfiguración nos has enseñado a nosotros también la gloria que vamos a tener al final de los tiempos. želimo te zamoliti Deseamos da u pedirte ovom korizmenom vremenu que en este tiempo de Cuaresma budeš s nama, estés con da nosotros te još više ljubimo, para que podamos amarte más da te još više y tražimo te busquemos i más da ti se potpuno y predamo. que nos Gospodine. entreguemos a ti completamente, Señor. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Chwala Chryste. Chwala Chryste. Chwala Chryste, chwala Chryste, kamsa Jezu, kamsa Jezu, kamsa Jezu, kamsa Jezu.
Pogledaj nas, Gospodine, Bože sve. Míranos, Señor, Dios Todopoderoso. Večeras svojom Abrázanos esta noche con tu brazo poderoso Sačuvaj nas od svih napasti y cuídanos de todas las tentaciones y danos la perseverancia en el bien y firmeza en la fe. daruj nam Sobre todo, danos la fuerza para poder escuchar la voz de tu Hijo amado. Također te molimo También te da pedimos, nam daruješ milost danos la gracia možemo prihvatiti de poder sve aceptar ono što todo pred nas u lo životu que stavljaš. tú pones ante nosotros en nuestra vida. Gospodine Bože, Oh Señor Dios, renuévanos, razvedri svoje lice i spasi nas. Molimo brillar te, tu rostro Gospodine, sobre nosotros da nas y ozdravljaš. sálvanos. Sánanos, Señor, y gracias. Kyrie eleison. Blagoslovio vas, Dios vaše bendiga a vosotros, vuestras familias y a aquellos por cuales habéis rezado esta noche, Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Nastavljamo